Kalkalava mai lau Samoa Entertainment TV. Mai pia. E silia le lua se lau li im tamaitai o matai matangata nu o le fiuanga o saina po sa ina matoa mua. Mai Samoa nei, matunu e mamao na whaatumuli ai, le whaamsinonga maawalunga talu mai le ansonga fua le ana tu fantasi ai le nei li poti. O le mta upule o fai tau sanga talon whaataltali iai la toe ia, ma wha ia i vaenga o lau ele elo le fiuanga o saina, ua umia tu maoti pe freehold pe ona fina mai ai tama whana ua ainga e ana na whanua. Ma tau la muaile tu tal sanga le fionga pali i panoa tawita moala o saina. O lo tu la ia le fionga le tamaita i loia ya Ruby Drake o le Drake loa. E ono i tu whaamsino mta upule nei, e au fiai mai tu a tama whana o le fioanga o lo alala i New Zealand. O lo tu la ia le tamaita i loia le fionga le ulua e li o Linda Woodruff. Mai e tau tino le whaamsino ngai le i lamalon taimi e whaita wai, isi whaamtalanga whaato a avatu. O lo tau mai o le aso fitu au kuso ta sivalua fitu, o na aso o levo na uma o na whaia whaatau ngā aloa ia, e pe o na fina wai moala maisi o lo ia tu la iai. O le lato mau, o lato tua aana whaataua, o lo iai fia ngai ngā sa whaia tanu mai ta siva fitu tolu, maisi wha maumaunga. E wha asoloana ili talo sultasi o tu la ile fio ngā moto po ala waki o saina, mai a mōli mau ua atoa le selau lima sifulu tau sanga, talu ona ta atia le fia ngai ngol whanua lea, talu mai februari mua ta sivalu fitu tolu. Na fea fo ile mōli mau lea wha apea e lua wha ataunga na whai, mai o loo iai ana wha maunga e ama tātu le whanua, i au tafo Andrew, i au tafo le ala tele, wha asolo atua i sisifo, i le vaenga o loo iai whanua maliu. Na toe tolo le mta upul nei le afole tasi i luma, o suia komisio ele au fiai, matai sa ngā lulue le official si o manga, le fio ngā ulu Bismarck, tu uyeti tau le alo, ma le whaamsino ngā whanua ma suafa, le sunga masi nā lupe tu sipa, o sui ma le mta ngā luenga, o si o manga ma oa whanatura, ma isi, ma le fio ngā taitaifono, Justice Perese. E wha aso o le mta upule nei, tau le whanua po sa vaenga o le fio ango saina, o lo fina wina le avea ai ma ele umia sa loto, ma toi wha awa wai le vai aso le nei. Ua siti ai nei tu la ngā tofi o le sili le lima se fulu ali im tamaita i leo. O le mtanga luenga o leo, tal malitai awana le la. O tofinga ia e pe on saun, o le fiongal minista mtanga luenga whawalo le whau Harry Schuster, e whaafutai ma whaamalo. I ngā luenga whai al mtanga luenga, ai maise o le sila asanga le o ne iaito mai, masila fia o leo. I le polkalame whaapito le sona tamua la fo il saun i ngā lotu, taita ia Reverend Dr. Latu Latai, o le e whakasa pia mai a whaafutai ai le au whaau, i lato fo i whaaya ea i o lato a inga. O le minista mta ngā ruenganta o ina tu spasi o le whasenga whaau, e lima sfulfitu i le so, e au fia i le superintendent rank, Aldora Mamaia, matavete tu sani, o le inspector rank o Solomona ai maasu, apa ulata eu, ala tawa o peta, a asa afoa, lo pati peniata, ma seinga lawina, ma whaamotu, angalii. The Manager Custody Prisons and Corrections, or Sani Afu. Officer in Charge, the OIC Prisons and Corrections, le sunga Alfie Lawina, Mamaria Sautia. Le vaenga wa Sitiatu i le Senior Sergeant Rank, Taufale Junior Afereti, Shirin Krishna Swenki, whaafitai au waa, malo osa, whaata ape alai malo, titi maya ne maya, ma Kantan Stanley. Ai le Sergeant Rank, ua siti atu iai, ia le sunga te nariva ai, Vitolina Nico, Rudolph Hoji, e tua le lelei, so repa lelei malefanga, Penehuro, Paniani, Samuelu Faofo, Tui Fao Luatua, Malu Fangalele, Misi Josefa, Maoko Leo, a Safotua, Lauli Tanata Ina, Fofoi vau ese mispati, vai vali la ulu, Falepule Tomasi, le tivalu ne mia, e vile ekweni, Vise sio molio ma crack penyamina. Le corporal rank, le ositia yai siosi tui vale, Koniali Samuelu Falafi, Thomas Tutotasi, Saisirita Tufunga, Jacopo Leifi, Pipi Mata Sausala Alapati, Talelei Siau Vale, Tu Singa, Tu Yeni, Edwin Tautua, Michael Wale, Jacopo Leota, Siai Fasua. Peter Fuimaono Farani Roberts, Tony Matuu, Tauleia Alai Malo, Materisa Canela.
Ile mai ai o na tufa tu spasio li matamai tai leo o si tio la tu tulanga le mtanga luenga e wha penale o na whaia tulanga masani e pe o le wha ula a wo ma au ainga. E tolua ila tau ele mwhai ona awai o na o tuatuangia le ma alofia. O na o tuatuangia le ma alofia. Ai o wha manuianga ma le wha malo a le fionga minsta o le mtanga luenga o leo ia ila tau uma sa wha peo na moli mawina le tai awa na leila. Ua sao no menino i nei le fionga le pale mea, fionga fia me na o mimata afa, le mafua anga tonu le toe suia le whainga malo o iei nei, ma pāsia le kāpeneta le toe whaolola mai lea, o le tūla ngā tofi o le whailau tu siau au, o le komisi o tangata whainga ruenga le malo. Le naunau ta inga o le tātou malo, ina ia le lei o na whata oto ma tā whaioi a le komisi, ai maise ilona tūlanga tūto tasi, e pei o na ia i le tūla fono, ma ole toe whatuina o le nei awanoa o le a fisoso ani tele i le whafoeina o le au whainga luenga wa ai o tiute ma matawhai oi a le ofisa o le komisi e whapea foi i le sanga mati o matawhai oi whaalitu la fono a le komisi e le ngata i lea ai ina ia whaawau o na tuina mai e le komisi i le malo Pautuanga tau i whainga whaavai. Mō le ati na ina o tangata whainga luenga, te pueina o anga waa mo o mia mō le whaarelea o ngā luenga le malo. Ia ma le tuina atu o ana au nanga i le atunu. O le susunga i a kolone tike wi sa ngalue i whaalapo tutonga le malo au whaatasi, whaalapo tutonga le malo, mamtanga luenga le malo. E awhi ai ma le pisasi. O loo ia umia foi whailonga maulunga ma ua lava tā pena i le tomai ma le sila fia. O le anga waa ma le toa wha ma i le atua. E popo wai ma whaata oto ngā ruenga a le komisi o tangata whai ngā ruenga a le tātou malo. Ua avei fo il whaata ua le malo il wha le leo a wana te tele. A matatu i tanu ngā manono ma le anga i atu i si umu ma le atu sa whata. E peon sauno le fionga le pāle mia o stasi leo atina e ua mai a whaatino o na whaia tau whonga. Ua whaamaoni a nei e le kāpeneta le whautuanga le komiti o tau whonga. Mo le whaalelei o le awala lea e amata atu i tanu ngā manono se ia pa ia si umu. O le tasi le nei atina e tele ale malo o le a whaanga solo mai mautinoa o le a si iti ai le whaaleleia. O whemala ngā inga le tunu i le anga atu i si umu wale adiri sa fata. Ua langolango ina nei fo i le malo le ave o le whaatawa i ati na e tau whaatoanga Samoa. Ma whaatanga ai una toe au mai i le tunu una o taavale e au ngai whaatoanga o loo le lei ato atoa pe o piki apu a e le sili atu i le lua sa fulu tausanga talu ona fausia. O le vaiaso nei foi na whaamaoni ai e le kāpeneta se fitu na ina whaapitoa. Mo na o taavale e whaonga ina e le au whai whaatoanga. E lua sifuru tausanga talu ona whaonga se taavale o le a whaatanga ina ona toe au mai i Samoa. Ia si la fia le lei e na o taavale 4-wheel drives ma piki apu maa mo whaatoanga e whaatanga ina. E tu maupea le whainga whaavai al malo e sifuru tausanga mo isi taavale uma e au mai i le atunu. E tu maupea fo i whainga whaavai e tawai o na whaamalieina vaianga uma o le tūla fono e tali ai se tāwasanga mo se taavale e whauru whale mai i le atunu. E na o taavale lava e le lei ato toa e whaatangaina i le nei whetuna inga whaapitoa. Ua taunu oi nei le mana onga i se malienga mo levo na tāpena mai e sa olo toi whimlanga inga i le vau tangata Samoa tangata o Israelu e le aini visa mana o mia e pe un sauno ai le fionga le pāle mia. O le tatou malienga ma le malo Israelu o le nei whaamauninga o le amawhai ai o le tatou malanga i Israelu e au noa ma le tāpā o se visa. Ma e whapea fo i mō tangata Israelu pe a asia si mai i Samoa. Ua whaisi lewa o na tāpena le whaamauninga o lea malienga pe tai e iei vaenga Samoa mia o na whaamanino ma whaatino i tūla fono
e le ngata mo i tātou a o Israel fo. Na fuai le tuai o na whaamauni aloa ia nei whengaina i whemalanga inga. Mag Samoa Entertainment TV, mas whaopoponga i le asoa tai au i alo fo le tua, ai whasai fwea.